Ubak pi khong thau upasan jong kasamla dari dengan podukai. Ula pentep bakani kasamla yamenta kalanang shitomjur wat hadien makala syak sumar Hanazaret Hospital. Hakajing kren ubak pi khong thau ulaong bakadari dengan kadi kasamla kabla siet syabar ka kherdop kanehu hadien kajing syak tanra hakaba ula pentep bakala mensaujur na benta ka khlie. Nalor kata ulaong ru kinwan ki doktor ki bana gohati ban ai kajing sumar bat kumta ulaong bala dahap banra syabaru on chania bet hagi doktor. Dia pemide bitoi dari tinggan kejurong mana kadang man batai ban ong har ong bar kadang hap bar kejing tip kejing yu men step kadang jemput doktor kadang doktor kira diberi refer no sewe hi yang ba imaten condition ke bamiahap sebagai orang hang hap bat yang berbuat di gerap saya dua seperti saya berang kenuan dokter pada berarti ngaruh suruh kuas lagi sini aja lagi niat jadi dokter ni dia kan direkam bang kerpat lagi berkunda itu bahatam lada dia rekam ban rak baru di sini lagi ada rekam ban sumar hang diru di sini lagi do sintip jang pi la pet mat ne mi yak pemat em kalau men nem step lagi ke kam sendiri shoot condition ini ke benin ini kata tahu kejing perkat gitu dokter ber refer nak share mar kita iya kata resident apa yang dokter ke biar ajing tu yang tahu bahasa nrak sabar saya kadang kau yok kadang kam sniu cucu tekin yok kadang sniu dia lenti sini mentai yang tahu empat sesuai kepada daki tidak kam iyo bor menumra tidak ada don kam refer share lagi dokter lek kam medin lek kejing nangap nak kini bentar jong kengap itu si ing di bahpo de kalian doktor bade peji keturu awai ketur HP operation ta nas sengkai na kejan kita gi bentar gi bak tunjuk dari tengannya manu basiat sabar bagi ya itu setirong ping itu basiat sabar lagi basiat sabar kit itu dari tengan itu di bak haman sau nama kamjur mau pi mani ka menin dari bentar ada kamjur ha Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kejing im bakam bhag pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya